Perché vai per la finanziazione supplementare dell'AVS tras in augment della taglia sin la plivalur e per la midada della legge federale davart la sicurezza per vegls e survivents. Ils dus projects dell'AVS in votazione formano insieme la riforma dell'AVS 25. Il Parlament ha discussionato e votato davart ils dus projects insieme, per quai declarain era nus ils dus projects insieme. In Svizzera è il provvedimento per la vegliadecna repartis in tre spicches. Il provvedimento per la vegliadecna statal, professional ed individual. L'AVS è l'imprima piccia, la statala. Las persunas con activitat de gudogn finanziescan l'AVS de las persunas pensionadas. Ultra da quai ven l'AVS era finanziada tras la taglia sin la plivalur. La taglia sin la plivalur è una taxa che mincha persona paga direttamente, per esempio con comprar victualias. L'AVS dat in l'avenir ora da pli che quai che l'incassescia. Primo è la compart dels umans che vengono pensionats pli gronda che quella delle persone che cominciano a lavorare. Secondo viven ils umans ad ina pli dic e retiran per quai pli dic in renta. La Confederazione quinta che l'AVS aia ils proxims 10 ans in basegn de finanziazione de var 8,5 miliardas francs. Con l'emprim project davart l'AVS ha il Parlament decis d'augmentar la taglia sin la plivalur. Per poter far quai dovri in midada constituzionala. Quella è sottomessa al referendum obbligatoric, per quai votainus o senciausa. Las expenses dell'AVS en las rentas per las pensionades ed ils pensionats. Actualmein van las donnas en pensiun cun 64 ans, ils homens cun 65 ans. Si una persona vol sa lasciar pensionar anticipadamain, può la far quai oz in o 2 ans avant la vegliadecna de renta ufficiala. Quella persona receiva l'ura in renta pli bassa. Con il second project davart l'AVS ha il Parlament decidi de modificar la legge davart l'AVS. Con quella midada vegn unificada la vegliadecna de renta de donnas ed omens. La vegliadecna de rentas de las donnas ven per quai alzada sin 65 ans. Ultra da quai esi en l'avenir era possibile de concepir il pensionament in modo pli flexibla. Contro questa decisione è vegni fatto in referendum, per quai votainus o senciausa. Che se mi das con l'emprim project? Se la midada constituzionale viene acceptada, s'augmentan las trais tarifas della taglia sin la plivalur. La taglia sin la plivalur normala s'augmenta da 7,7 sin 8,1%. Schins compra in ureglier per 100 francs costa quel 40 raps de pli. La taglia sin la plivalur riducida, per esempio per victualias e medicaments, s'augmenta da 2,5 sin 2,6%. Schins compra victualias per 100 francs costan quellas 10 raps de pli. La tarifa speciale per prestazioni di alloggiamento s'augmenta da 3,7 sin 3,8%. Schins per notescha in l'hotel per 100 francs costa quella noche 10 raps de pli. Con augmentar la taglia sin la plivalur, quinta la Confederazione che las entradas dell'AVS crescen ils proxims 10 ans per adont 12,4 miliardas francs. Che se mi das con il second project? Se la midada constituzionale viene acceptada, s'augmenta la vegliadecna de renta dallas donnas de 64 sin 65 ans. Per donnas dall'annada 1960 importa la vegliadecna de renta 64 ans e 3 mais. Per donnas dall'annada 1962 importa la vegliadecna de renta 64 ans e 6 mais. Per donnas dall'annada 1963 importa la vegliadecna de renta 64 ans e 9 mais. Per donnas dall'annada 1964 o pli giuvnas importa la vegliadecna de renta 65 ans.
Sco mesira compensatorica ven la renta per donnas dalla annadas 1960 fin 1969 reducida main ferm, scellas sa lascian pensionar anticipadamain. Scellas lavuran fin 65 ans, survegnan ellas in supplement. Con questas midades s'asbassan las expensas dell'AVS ils proxims 10 ans per adont 4,9 miliardas francs. Oltre da quai è possibile per tuttas e tuts da salasciar pensionar flexiblemein tranter 63 e 70 ans. Scins se lascia pensionar anticipadamain ven la renta riducida, scins lavura plidic dati in supplement. Genin sen ils arguments de las aderentes e dels aderents. I dovra urgentemein in reforma dell'AVS. Las mesiras previsas procuran per segirezza finanziala ils proxims 10 ans. Ils dus projects en in compromiss necessari de dapli entradas e de main expensas. Donnas disponen de meglieras scolaziuns che pli baut, lavuran per gronda part per gudogn e viven pli dic ch'ils omens, per quai sto la vegliadecna da renta venir adattata. Genin sen ils arguments de las adversarias e dels adversaris. L'augment da vegliadecna da renta va unicamain sin don e cust de las donnas. Lu renta da vegliadecna è già oz, per in terz pli bassa che quella dels omens. Quest augment è mol un prim pass. Prest ston tuttas e tuts lavurar fin 67 ans. Las condiziuns in il marcià de lavur en difficilas per persunas pli veglias, per quai en ellas saven senza lavur e finanzialmein dependentes del stadi. Las mesiras pregiureschen quest problem. Ils dus projects davart l'AVS en coliats in cun lauter, perché els entrien en vigur ston oma dus projects venir acceptats. Schemo in dels dus projects vegn acceptà, lauter però refusà, falentira reforma naufragi. Vegnan oma dus projects refusats, n'entran oma dus bec en vigur. Se ti vols che ils dus projects vegnan acceptats, lura votesce già ter oma dus projects. Se ti vols che ils dus projects vegnan refusats, lura votesce na ter oma dus projects.